TUNI Kuki News in Bezose Nabon Chaven Lem Nehivin TUNI 28 May 2026 Ahita in Tunin Zong Igam Sung Tuso Ho Ban Banin in Ngai Lakit no hitin Hil Chit no ho hin nei kit no hitin Mi tampin komena chu ivet na hi le karan e fear lang ho zong hin sein gamdang ho boin ho zong het nom am tai ti ho zong na hin sevin hit ho chu a hin beo hitin jing lang le isei thei vai le hin sei hitin a khuti la vai le tu a hi igam sung inam sung boin hi asan wal je a hi igam sung inam sung jing bo hi ki boi pi a karan e fear lang ho hi anaki boy pi man bi se lo hi in hizi chun ana he thi mo hitin tunin jong ei ho gam kai sung tilhen manipur gam kai sunga thil so za chom ho email ma hovin I tabang strategy mang cha a to gon anei wa a hi lo le e ho Kuki Chaten a dinga ti pancha na inei wa tabang inam sunga lam kai ho in thupun ahin bol hamti ho hi aban banin hilchit na hin bol kit no hitin KCP commander Delhi a akimani ti jong hi mo ahin hi chung chang jong hin seo hitin chule kim in hit Kuki Chaten chen na zo si a rally bowling ti a phondo na jong ahin boli ti ho jong hi mo ahin aban banin igam sunga thil so ho hin sei kit no hitin ama sapenin hichi KCP leader pa kimat na chungchang ga seilo han hichi hi news article kimudan dung juya cho ahile TUNI cha thaltam pi manipur gam kai sunga anakiman ho chu hichi KCP lamkai na hi KCP leader pa lamkai na hi hichi thal ho cho anaki koi hi ti hi in hichi hi masanga pa na jong in a sei ta win meitei ho ki got dan le meitei ho pan la dan hi zat chom ai ti a jong avela na ki sei a hi in a hin la a media ho hin lep na ding a hi lo le sei lep na ding a hi a zat ngo na bola manipur gam kai sunga police station dunga thal ki gudo ho chu kinung mat do a hi ti a hi thupon zat a bol win a hin la hichi ho hi phateta a min hoila ya kona hung ham ti hi center force in phateta a khol chil na a hin nei win a hi le hichiwa ki involve hichiwa lamkai mastermind KCP commander pa hi ama to gon na noya hichi to bang thal ho hi ana hi in ama lamkai na a hichi thal ho chu ki go tup na ananei a hi ti ho jong hi mo a hi in chule hichiwa a commander pau Delhi a namat naw jong hi ama hi meeting gu thim cha hi meeting nei dinga hi Delhi khopi a anachina a hita chu Delhi police le center force ho ki ho to over ama hi anamat do wa hi ti ho jong hi mo a hi ki nin tua jong hi meitei kiloi khom na thing noi za chom hon jong manipur gam kai sunga hi thal i za nam khat po lu na ki got na phata nei ding ti hi to gon anei jing layo a hi in ama interrogation abol ha jing layo a hi in ipj a thal hi zat pi a hin koywa a hi lo le ipi bola hoila ya kona supply la ham ti ho jong hi tu le tu a hi center a kona interrogation chil ha jing a hi in a hin la ama a kona tu ni chan ge ya recover ki bol ho a hi lo la ama ho a kona thal ki man ho M4 a hi in M16 a hi in AK a hi in hita chu rifle za chom a hi in hi cho ho zo si jong hi ama ho a kona hi ki man a hi ti pa chu het thim na diule ama sa a thal tampi anakimat na chunga koi khut nung ham ti ki hello chu tu chunga hi het do na hung ki phong do ki hi ti chu iga phon wa hi in chule hi chi keu chu hilowa tu ni a jong chu UNLFP ho hi
khat anaki mando ki ni ti jong hi mu a hi in meitei gam kai sunga hi meitei ho hin thal neu cha cha ho te chu pistor ho ki mangcha a hi mun chom choma demand bola smuggling bola hita chu pan ala jingo a hi in tuni a jong chu hichiwa UNLF leader pa hi ama hin dan di lo ta a mi gi na a bola sumla pai adon na a hi UNLFP pa hi anaki mando a hi ti jong hi mo a hi in ama hi amin heisnam jiban sing ti a hi kumsom nga le khat a hi ta in hita chu ama a ko na hi pistor khat le achang gup lang akimando e ti jong hi neusa ko na chu mo a hi in hi chikeu chu hilova meitei hon hita chu Burma gama ko na India made hilo foreigner ko na kisim zu za chom ho jong hi tampi anamando vin hita chu meitei police ho hin check anabol na wa hi chi zu ki mando tampi hi alang pi a botara ki koi ho hi gamdanga ko na kilalu hi chi hi thulut mu dan dung jia chu more gam kailanga ko na hung ke polut dana jong hi ana phongovi ti hi mu hi in hichiwa hi numai khat la pasal khat ana manuvin khat hi a hi la moirang them tomba sing ti hi kumsom ne le gup hi in numai nu hi la naurem bem devi ti a hi kumsom nga le khat a hi ama ni a ko na jong hi zu abotala tampi anakimat do bana local made zu ho jong hi plastic nga hi ana chun wa chun som la khat lang hi anamat do wa hi ti jong chu mo ai ke ne hi aban le meite CM pan jong tu ni a media ho hinga thupon anabol na a chu a hi le cabinet ho zo se tu ni chun to khom na akinein hi chi Manipur cabinet ho to khom na anakinei na chungcha nga chu Manipur gam kai sunga tu le tu a hostes a ho ti chu tangkhul lang hi hen a hi lo le kuki lang hi hen akiman ho hi combing operation bola hu do ding ham ti hi to gon akinein hi chi hi tunia pana phateta a chilha pi a hi ta in phateta a trace ki bola ki trek nga hoilaya umham hoilai pena koi ham ti ho hi hol chil na akinein agang theilam pena hostess a ho jong hung ki hol do pai ding a hi tai ti a jong hi media ho hinga chu thupon anabol ki ni ti jong hi mu a hi ki ne nei aban ki la kampo pi district gam kai sunga thupon khat anabol ki na wa chu a hi le kampo pi gam kai sunga nen pai na ho hi a hi thea hil a ki khel a hi ta in koiman hi chi hlan mol koma nen pai na ho a hi nen i pai ki ta lo divin het sa na ahung ki bole ipg nam te le hi chi hlan mol koma hi helipad khat ki sim ding a hi in helicopter chu theina khat mun phateta a ki gong tu ma hi ta in hi ji chun hi chilai la a hi nen pai ta lo dingin het sa na ahung ki bole ti jong hi a hin phongovin chule ama hon uptown downtown ti a hi chilai mun ho a nen hung na ding gari ho a hung na ding phat ho jong tip na ni ho a hin piwin uptown langa hi a hi le Monday Wednesday Friday a hung ding downtown langa hi a hi le Tuesday Thursday Saturday hi chi ho thuma hi hung ding chule Monday le Thursday a hi ward number 1, 2, 13, 15, 16, 9 it's a hosi hong ding what Thursday le Friday a hi Tuesday le Friday a hi what number 3 what number 5 6 7 8 11 12 17 18 hi ding a hi ti ho jong hi het sa na hin bolvin chule gari hlaina theilo ho a phabep hi iki het thim tu mai diu a hi tai ti a jong hi a het sa win igam sungu hi het sa wa in gari nen hlai na ding a hi lo le nen po gari hlai thei na lo tampi om ze a chu
hi chalai muna ahung lova hi le ina ki het them de wahi ti zong hi het sa na ahin bol love ti chu mo ai ke ne nei aban le TUNI a chu Assam Rifle ho makai na a hi ne le cha Assam Rifle gam kai sunga Center Force ho dinga hi ne le cha ahung ke po ho hi TUNI a nami dilong kitina melong ho kho khat na hi ana tingovin hi chi atin na wa hi ama ho hin Kuki Chaten eingo kinovin Kuki Chaten dinga Assam Rifle hon ni le cha ahin pu pi win ama hon block a ball lovin ama hon highway lock shut down a ball lovin ahin la ama ho dingin sepai ho mangchan ni le cha ahin ki kai lut govin hi chi hi kei hon ka phal lo de wa hi ti a hi lampi ane tingovin numpi phabe pi hung pot do in namdilonga hi nasata anupi ho hin gari hoi an khamovi ti ho jong chu mo hin ama oin thil khat aso po po wa hi le Kuki Chaten eingo jingwa hin a hin la hi chi thulu ke modan dung juya chu a hi le army ho hin thuseina ananeina wa chu Indian Army izan ham khat Manipur gam kai sunga a hi in ama ho dinga hi chi van ho chu hungke po a hi bo ve Kuki ho a dinga I macha ahungke po lut poi ti a jong hi ana sevin a hin la tanghul nu pi ho hin gari hi chi van ke po ho chu ana check novin chi jong chi sa lova lampi a hi ana ting den novi ti ho jong chu mo ai ki ne nei Kuki in pi thupon ga vekit lo han hi chi Kuki in pi ho jong hi avela ki sei a hi tain a hin la TUNI chan ge a Manipur alha nom po ve ne ho gam kai sunga leader hoin ipi gel hom la ka he pon TUNI a hi legal lo ngai ta lo hi aji chu kiloi khom na a TUNI a meitei ho to ki hen ka hi ta ve meitei ho to government ki kop ta lo ding atuma government nei ding ka hi nei dinga ki phin hi ta ven a hin la Kuki in pi vet na hi le Manipur ha so ding anom pon SOO hon zong igam inama dinga talks nei ka hi ve ati win ahin la Manipur integrity ke ding hi nom kit lo wa hi ta hi pangu a hi na lang khana hi vet na hi le inam sungu wa I panda no hi ipi I dei ham a hi la wa hi le I thil thum pau hi I thum ta hi nam ti ho zong hi ki dong nom hel a hi ta in TUNI zong Kuki in pi in avela I phon nong wa jong Kuki in pi Manipur ti hi azang jing na lai win ama hon jong TUNI a notification ahin bol na wa thuso ahin bol na wa cho hi le igam sungu wa pastor ni le reverend khat ei ki tha pe a aban le TUNI chan ge a Kuki Chaten civil mi som le li ei mat pi wa tanghul leng mai hon TUNI chan ge a hla do lo hela I thum na ho a hi lo le nga demand ke bol ho khat cha government in ei su bulit pi lo ze in hi chi hi Indian government het theina dinga Kuki Chaten chen na zo sia rally boldinga ahung lung ding 30 May 2026 ni ho teng la hin Kuki Chaten ki got na nei so ke o hitin tu a tanghul le leng mei te hon thudi lo ta Kuki Chaten ngo na bol wa Kuki Chaten mi som le li amat no wa mi thumei tha pi na chung wa jong government in na sa lo ta ei koyu hichi lungkim lo vet sa na a chu ahung lung ding 30 May 2026 teng la hin Kuki Chaten chen na zo se a lam kai hon ki got na ne yo hitin hita chu I bon chawa lam zot na ho inei de wa hi ti a jong hi thupon a hin bolovin zan ha jong chu ina sei ta ven hi chu to bang to gon ting le agam kaya a hi lo la Kuki Chaten na zo se a thil bol ding ti teng la hin leader ho hi ki ho to a hi le hi chu ho hi boy lo a hi na hin la khanin kei lam kai khat ka hi nai kei alien pen ka hi ti a older ibol tho pau hi thil pha a hi pon a hi theya hi le agam kaya
mopo na nei ho hi request ball hi tin hi chiwa hi keto zi lewan hi chito banga older ball na ho hi loading ahin la muntina kanami te hon jong inam pi adinga thil pha chum hungki gong a hi le koima aneu chum alin chum ti lo hela phateta a Kuki Chaten chen na zo sia ki zo na thei chanai ki zo nu wa su lat thei chanai su lat nu wa Kuki Chaten hi alungdam lo mong ka hi tawe ti hi ivet sao angai ti chu iga pho no hin tin tu ni chan ge ya hi mi som le li eimat pi ho jong achung thu I ma cha ki sailo tang hul ho mi gup ham khat akimat na chung changa aki hol mo na chung changa tu ni chan ge ya mei tei tang hul leng mei hita chu ki phinwa aninga eo jing wa hi na hin la ei ho Kuki Chaten highway total shutdown I bolu ti lawa hi adang I macha ki bolo to bang khana hi u movin na hi le tu ni a hichiwa akiman hola azinun tapawa azinun anaw vop puma akana ho ahi lo ahli so na ho apasal again thading dan ho asaya akan ho bang chu ivet na hi le vet zo lo ahi in hichikeu chu hi lowa tu I pastor I reverend ho hacha leader ho thum ei thapi na chungu jong tu nia athi ni patna ilung han naw ki chai gam hitam ti jong hi ki sei no ma hi IPG nam til hi chi 13 May 2026 Thil so hi tan deilo dei lo ta eina ki thapi na chunga tu ni Kuki Chaten pastor hinalai thing noi bola ki bola mi phalo bola ki bola ambush ki bol khuma deilo bola ki bola thapi wa hon tunia hichiwa leader ki tha na chungwa macha government in jong khol na jong neilo koina bol ham IPG ambush ki bol ham ti ki seido talowa tunia milong ho mi gup si ki hol mo na chunga chan ham khana government ki ling lewa abolwa ho tu ni chan gea mi som le li ki hol mo na lai mi thum ki thita hi wanga tu ni chan gea macha boldo lo lawa hi la ki phin na len ta nei theilo hela pan ila wa central government hi han state government hi zong le tu ni chan ge na sa lawa koi pa hi ivet na hi le lungkim ampon hi ji chun ahung hlungding 30 May 2026 ni ting la hin Kuki Chaten hi thei chana ki gong hi tin inam sunga inat na ho igen thei na ho ithi na ho hi vanoin he han lang Kuki Chaten hi chito bang invel to ki lo na diwa na sata ki phinna inei diwa hi ti jong chu Kukin pi thalenga jong avela kanami te ho tepna kahin bol ke ne hi ngaban le jan hia in seyu eastern VV eastern zone hon thuso anabolu gi na anabolu pungka somni le lisung phat anatep pi uchu tuni hi working committee kamjong headquarter Manipur hichi working committee ho hin don but na tabanga ahin boluvin lekha in thonuvin chewahi to the village volunteer eastern zone Kuki Zogam ti ahi lekha ahin thonuvin a subject nga to response to statement zan hi lekha ahin so pe no chu hichi don but na chu ti ahi subject ahin boluvin ama hon point thum ahin pi win bona bang hin sim daw te hi zong le ika het theina divin a point ho hi a main point ga sei lew han ama hon a sei na wa hi a hi le Kuki Chaten gi na na hin bolovin ahin la ama sapena point a sei u chu a hi le free movement na ti win kei ho zong tu a hi national highway 202 a hi kitang ka hi ve kei ho adinga block ball hi nang ho mama na hi ve kei hon block ka ball ma sat no hi pun nang hon blocket na ball ma sat no nang ho group min a ball ma sat na hi je a chu
tu a hi ke hon jong gen thei ka tho nang hon jong gen thei na tho hi ti a hi in ani na a sei ki no cha hi le ke ho mi gup hi hoilaya ham ti jong ki chin nai lo a hi in hi ji chun tu ni chan ge a nang hon civil mi kimat na a hi lo le kisu gen theina na sei pau hi kapom thei po vi ti a hi in athum na a cho a hi le hi chi hi Kuki community in hi chi to bang gi na bol hi na deserve po ve a hi lawai le na bol diu dom lom a hi poi de man na bol ho hi na bol ding lom a hi poi ipg nam tele highway na block ngo vin aban le ke ho kidnap ni bol vin tu ni a nang hon hi chi to banga gi na bol pau hi na bol ding wa lom a hi poi ti a hi don but na hin bol vi ti ho jong hi mo a hi kinin ama hon e ho mi kidnap a bol ho he phatalo a hi lawai le lampiu e kha pi wa mi izat ham khat tu le tu a u khul le kam jong gam kai sunga kuki khohon gen thei ha sana thu ho hi ama ho dinga hi I macha hi lo da na hi thu a hin sai ki no vi ti jong chu mo a hi in hi chi hi village volunteer istan zone hon zan hi a pungka somni le li sung gi na anabol na chungu wa working committee ki ti holoi in don putna a hin bol a hi in ama hon a sei be na wa chu a hi le Kuki Chaten chamna na dei mo mong wa hi le phateta in ki gel phawin lang thudi a vai ho movin hi chi ki gi na ki bol sa nga hi thudi a vai ho movin lang khat la khat ki lungsi ta cheng khom lew hen ina thudi ta vai hom lew chon hi chewa chu chamna hung zo ding a hi ti zong hi a hin sei be we ti chu iga het thein de wa jan hi a village volunteer istan zone hon pungka somne le li sunga gi na bol na chungwa TUNI a working committee hon don but na ahin bol a hi ti chu het thim na divai ga se wa hi in zowa jong ka sei jap tan ei ho Kuki Chate hi idi manu ipiham a hi lo le idin det I Thil Thum pau hi ipi thum ham idin na pau hi akichi lo hi TUNI a jong ga veleu chun phatma sa popular government hin join wa chu koi ham idem pe no chu tu le tu a deputy CM la pi nem cha kip gen ama hi na sata dem na in a bolwa na sap kita in a sap mo hi in a hin la TUNI a meitei hon a hi lo le melong ho tangkhul hon hi ta chu nem chan apan mun dal hata hen apan mun a ko na resign ki bol hen apan mun hi aman dan di lo ta mani amang cha ti a hi ngo na hin bol kit rovin na hi le TUNI a ho ma man ama hu kit na dinga pan ila kit no va reli chi kit no a hi le Kuki Chate hin ipi de yo ham e ho hin ipi tup le doi ne ya TUNI a kiphin na ine yo ham ti zong hi lungdon ta ai ta in a chang le imi isa zong sap kita isap mo va a hin la email ma ho in ei ho Thil Thum pa chu a hin support kit teng ole ki le nop kit zilo hi chi to bang to gon inei pau hi ai the ai le Kuki Chaten stand point khat ne yo hi te imi isa hi zong le ei ho dinga pan la lo ho chu iti email ma hon a hin eng bol kit teng le hu kit ji pau hi ai the ai le bol daw tin stand point pau chu jangke ya cheu hitin TUNI a MLA ho jo si resign ke bolding a hi itiu ahin la hi chi MLA ho jo si jong hi TUNI a hi meite le tang khul ho hin ngaw hen tikin han lang le hu kit diu hi ta hi I pan le le I on le le pau hi a hi thei ai le akichi khatna dingu hi ti na akichi khatna dingu hi ti min I Thil Thum pau a hi lo le I tup pau a hin opos a hi le hi chi ho chu don but ding dan ge lo hi tin a hin la ei ho mi a hi zi a e ho movement na iti ham khatna ei mi support lo mi pi lungel het pi lo ho hi a hi the ai le I support lo wa pha hi lo ham ti jong hi ka sei do no ma hi
TUNI a jong pu PS in jong a interview na ana sein Kuki MLA ho hi TUNI chan ge a hi aphat ki khel nai lo hi resignation i bol theo hi resignation na ki pi theo hi ti a jong an halang sap sa a hi in a hi la Kuki Chaten TUNI a i movement pau hi I het che no ngai I mi isa hi zong le inam pi phat theina ding inam pi lo thin na ding nga Thil si hin gong ho hi I hu lo wa pha hi ka ti no men hi TUNI a ka sei nom pen cho a hi le pi nem cha kip gen in imi isa a betray in a hi lo le apan pi pon imi isa dauna na tong a hi ka ti na a hi pon a hin la iga a he them diu khat chu Kuki Chaten movement in ei pau hi ipi de ham hi chi tu jango hi te na TUNI a separate administration I Thum mo chu avet sa nan a hi le hi chi mei te le tang khul hung ki tho han lang kila oven Kuki Chaten separate administration pi ding hi ti han lang le inung da kit ding dan wa chu na ipj nam tel email mahon hin pi a hi pha na chu email mahon ei pi pa chu mail ma hi za except ki bol kit ta lo da na ki hi chu hi chi to bang din mun pa hi min zit lang atil veilang atil zit lang ti pa hi bol daw hi tin idin na pau chu zit langa idin diu ham veilanga idin diu ham idin na khana idin diu hi na hoti lawa TUNI a chang le hon sap kita isap mova nga chang le I hu ki nova a chang le isap ki nova hita I bol vai le Kuki Chaten I din naw hi mi email ma ho keu hi lova ho le ho chong ki confuse ga mai tai hizi chun a hi thea le I din na khana dingu hi te ti jong hi ka sei do no men hi tu hin thu neo khat mi tampin komena hin boluvin a hi lo le inbox a nin boluvin hi chi chung chang hi hil che na khat nin bol pi in ti a hi in I het thei diu khat chu keiman jong iza kai chu ka hedi pon hi jong le ka het thei khama nang ho jong na ki ven thei ne diu vin hin seileng TUNI a ho hin Thil khat I ga bolwa a hi lawa hi le center and CBI hi hen a hi lawa le NIA hi hen ama ho hin culprit ho mi that ho mi man ho a hi lo le hi chlai muna na tong ho boina sima pang ho hi I atil a hin mat do ki thei ziu ham ti hi nin sei pi in ti hi a hi in hi chi request a hi zi a chu neu cha he thim na divin ga sei ho hi tin hi chi hi het deu khat chu tu la ya mobile khang a hi tain mi tampi ikipal naw hi adi sa na internet mobile sim ho hi a hi in hi chi ho hi het thim deu khat chu nangin mobile khat na choi ta a hi le hi chi mobile naman pa chu hoilai tower naman ham ti khat cho nang chu hi chilai position a hi na dina hi le chun hi chi mobile hi nanga hi le hi chi tower a ko na amat cho hi chi langa jong tower khat na cho hi jong le nakinai pi pen tower a ko na chu nang network chu chi hi cho hi chi hi ta hi hi in alang khana cho hi chi langa na hi le hi chi wa nang mobile choi pa chu nga khat langa network chu a hin vet tiang ola hin hita chu hi chi tower to hin akimat ne ti khat chu kit ji chu hita chu a hi in I het thei deu pa chu hon TUNI a hi gu thim cha koiman ei mo poi a hi lawai le hi chi ga bol leng koiman ei man do ponte ti a hin la hi chi asai langa na ga chi a chilai la thal na ga kap tai ti te thal na ga ka ma hi le hi chi thal gin na chu pung izat la ham a hi lawa hi le iti ni a thil su ham ti chu hung ding a hin hi chi chu a hi le apung hi sa ma chu a hin vet no vai le chilaya thil su chu hi chi towara ko na hi chi tower to kinai pen a hi in hi chi tower in amat zo si mobile number ho chu
ahin chom khom chu ahin chom khom wa filter ahin bol chu hi chi hi a hi ham hi chi pa a hi dem ti hu ahin khol vai hi chi pa wang hi hi chu to bang bol ding chu hi poi hi chi hi nu mai a hin hi chu to bang chu bol pon te ti ahin khol lo le hi chi thil so na mun to kinai pe na ho si chu ahin chom khom wa ni ta chu ahin mat do theu chu na ne thim deu ha hi tia chu a hi in tu ni a hon mobile ki choi wa inop I sei pau zong hi ama hon hoi lai to ra ko na hi chi to bang message sung ham ti hi a het thei so ke chu hoi lai location ham a hi le hi che pa hi tu ni a chu avet sa na khat ga sei be kit ning en het thei ne devin chi ga noi mang hi tin het thim na diwa chu hi chi lai la a hi thil khat hong so tai tiu te hi chi area a hi thil khat so ki ta thil khat a so a hi le hi chi pa ham khat hin thalaka ta chu thalaka ma ama pa hi mi that hi ta chu a hi le hi chi thil so ni a chu a mobile hi chi lai la a hin la a jing ni kho a chu ama hi chi state chu dal ha state chom be khatna hi chilanga gazam do ta chu agazam do a hi le min agin mo na sang che kit chu ipg nam tile hi chi thil so ni a hi chi wa ama tu a hi chilang pi agei do kit na hi le chun hi chi pa chu hi te in ti pa hi gin mo na lin ta ne ya ni ta chu track a ball jiu chu hi chi thil so na muna mobile ho chu koi jam do am a hi lo la koi in hoi lai chi am ti hi avet sui kit nu chu avet no wa hi le ni chi agin mo na mun ho wa chi ho chu hoi ta a het do chet kit nu chu hi ji a chu a hi the ai le ho hin tu a mobile I man ji pau hi keypad masang laya a lui ho pa hu ki mang hen lang hele hi chu ho niau khat safe na lai a hi in khoti ta 100% wang chu a hi di pon 80% ta bang wang chu smartphone ho sanga safe zo ai track zong ha sa zep ai hi chu ho dinga chu call record ngai a hin na call lo vai le cho hu ki track do thei lo ai call ahung ki bola hi la wang chu hi chi to wara ko na hi EPP number a ko na chu call hungam ti pa chu avet thei wa hi in a hin la call la ki bol lo vai le smartphone na hi lo vai le chun hi chu ho chu ki track thei kit lo hi in smartphone na hi ai le chun internet connection ja a chu nom ta ki track do thei ki he do thei a hin call ki bol hi jong le hi chi mobile EMI chu hi chalai la a hi aume hi chi mun a hi aume ti chu a he do thei wa hi ti pa chu neu cha mi tampin request na in bol ji wa ni ga he thim theina di wa hi chi NIA hon ET investigation na bol ham CBI hon ET amat do thei jiu ham a hi lawai le tu chung bang chu KCP leader pa chu ET Delhi a chi ho zong a het thei hom ti ho chu I het thei na di wa neu cha hi chi chung chang ho hil chet na iga bol lo hi in tu chunga zong chu Manipur gamkai sunga Manipur police ho mandinga gari tampi ahungi ti a hi in hi chi phan masa ningkum masalaya zong hung a hi na hin la Kuki Chaten khat zong ki chang lo a hi in tu zan hi a chu gari phabe pi hi Churchanpur gamkai sunga police ho mancha dingin neu khat a hin pi wi ti a hi in hi chi gari tha ho hi Churchanpur gamkai sunga police ho ja dinga hi chi a hin pi lut ho cha hi in a hin la hlom hle na lain mun chom kampo pi langa jong he ahlung e ti hi ki henai lo a hin la lam ka sunga wang hi hi chi to bangari ho hi ahung lung tai ti chu neu cha report iga bolo hen tu chung hi a hi theai Kuki Chaten jong bulletproof gari khatleni wang hi inei diu dana kimon hi ni chi ho hi aphat chom na khat om ji in dem ki tai demova Manipur police ho ja dinga hi chi gari thal aja sengson hongin ahin la Kuki Chaten kamang po ve Kuki Chaten ka changkha po ve tia ha hlang samai hlang sabji wa tu chunga hi Kuki Chaten jong neu cha ahin pi kha wa hi ti pa chu he thim na divai ga se wa ni cho hi narrative isim thima hi le mi tampi again theina ha sat na ho zong hi ki hu do the hi ti pa chu narrative sim dan ithip na diwa chu iga phon wa hin hi chi chan chu tu ni
egam kai sunga thil so ho he thim na diule et track ke bola hei lo le thil so na munna thil si bol ho et cbi nia in ama do the a hol ji ham ti ho he theine dewa ga phone theo hi chan chu hin tin tuni kuki news hin be a hin ngai ho zo si na chung chi win ka ki pai na bon chawin pathin in phat thei na bo jing taw han